andonsi asutu kusabo kwa wera soko nyurwa kwa mangana majira lakini bo nyako kuwisana suke ni nyako ngukumanye sinchira jubikanu ari abiri kopaka gutwikira meseito aste turach kunyara kopatu konyora igati ya turach kunyako tugusanga amonaye ikiama kya UBA niko kyakora umusangirikano bwitukuria rero abwase banyako bakwigwana nga Fred Okengo Matiangi ni garach kunyako bakwirukia ibendera yikyamikyo Gomora bwense Dr. William Samuel Ruto niganya kubaga kuendelea safari yaye ya magendero ase county area ya Kilifi. Chinga kechiga ngutukonya chaka koru ase ensemo iria ya Nyamataru yikunya kwa kutuka ebunge ya South Bogetutu chache South ya county ya Kisii ase ekiama kya UBA Kenya kwa bakora umusangirikano bwiri tukuria rero abwese banyako kuigwana nanga umurai oyurenge umuwaziri bw'uburindi bw'ime ase serikali ya Nyarako bagikuru abisi Fred Okengo Matiangi arachikunya kwa kuirukia ebandere yekiama ekyo kya Progressive Alliance United Progressive Alliance ase arachikunya kwa kuria ekirugo ky'uburai bwense kulengana amona barai bekyame kyo bakurawa amono mo chairman aboigo omo secretary chairman banyako bakora egikaro kitukuria rero ikabanyako bagoteba ekine chingaki umugusi abwente korosia esaiga abwasara abeko kuigama nane mono chingaki akukunyako kuria ekirugo ky'uburai bwense arachikunyako gutumika kyame kyo buna enjira eyemo yokubeka umugusi amona boigo niko banyako bakuburia abagusi banyako bagoswa imebuna injira yemo yo gwichoria egari ye kyamekyo erinde safari kego chaka enyarako bakego chaka asubamo asabanyako bagoteba kawo kunyako bakagutumika ekyama keriya Jubilee una umuriki w'ikyama ekyo abiri ko bakagoteba Jeremiah Kioni tuna mheshimiwa Jacob Baraka kama secretary general wa chama ya UBA esaiga yo musi mwarora mangana manga singa setu n'ikitini kaga tabanga mheshimiwa Matiangi kutunani chama ya UBA I want to clarify chama n'iki nyinge kya mugani mheshimiwa Matiangi kutunani ticket yabo kati mheshimiwa Matiangi nekarago gande sabali usoma ko kuri kya president 2027 ta kogenda SMS yo wikaransa achigusabe yanga kwe kukia soboko wikaru akabete yanga yae tumakumira na ulibande tumakro soboko na kingote bra butambe nga mheshimiwa Matiangi igagote na chama ya UPA United Progressive Alliance Party pati chama ya UPA tego kora yoke moire State House chama kino na Jubilee TSP PNU kioro kiyo munguso utora na candidate igo Jubilee is saying inga toga nyara Boigo umurai bwense Dr. William Samuel Ruto nigo abako bakakogenderia etaro yaye ase county area ya Kilifi asa gendera koria chira iguru ya magendero na boigo emerobiri serikali ya Kenya kwanza iyo gendete kubika ensemo kwene kibuna uchumi ensi ya Kenya n'ekikunyana kwabagiye kugenda guchigosyo murai bwense Dr. William Samuel Ruto nigarenge amono mokonyo ekiture kindiki amona barayibande abange kuru asorgongoru rwa coast asibanya kwa bagote bakumwakira umurai bwense mbu ya mono aso kubabwaterani chingaki ari ase serikali gusukuba amabaga yemeremo ase serikali. Hatutaki tena siasa ya migawanyiko na chuki na ukabila. Sisi zote tunataka tushirikiane tuwe kitu kimoja. Mariakani, mnakubaliana na sisi tuungane jameni? Mnakubaliana na rais alete maendeleo kila mahali, sehemu zote za Kenya, alete barabara hapa na maji na stima. Wakati wale wakitaja kila siku William Ruto, weendelea kutaja barabara kama hii, na 2027 tutakuunga mkono, tutafanya kazi na wewe, na Ruto ataendelea apige chapili kama Mupe alivyosema. Teme bigiji kwa karanga kuonjeshwa. Tafadhalini wa Pwani, mwaka 2027